салом алейкум тамошобинони муҳтарам. пеш аз ҳама мехостам аз шумо як чизро пурсон шавам ки оё овози ман нағз меравад ба шумо ё ин ки не. яъне касе ки бошад дар инҷа марҳамат як бенавистед ки овоз чӣ хел аст. салому алейкум акои Алим Шерзамонов, хушомадед ба барномаи мо. бо рафтед. чӣ хеле ки гуфта будем, ваъда дода будем ва худатонам медонед, пештар 3 барнома мо оиди авфи тиллоӣ, чӣ хеле ки худи мақомдорон мегуфтанд авфи тиллоӣ мешавад ва 30,000 нафар озод карда мешавад. 3 барнома тайёр кардем ва бисёр саволҳо медоданд ки ба мо ҷавобҳои аниқ диҳед ки оё фалон одам, фалон кас озод мешавад ё ин ки намешавад. акнун ки мо қонунро гирифтем, ба он шинос шудем, ҳарчанде ки қонун бениҳоят пешу тоб ҳаст. дар як маврид навишта мешавад ки озод карда мешавад инсон, дар мавриди дуюм менависанд ки не, озод карда намешавад бо ин бо он шартҳо. мо тавонистем ба ҳамон саволҳое ки то ин дам ба мо расидааст ҷавобҳоро тайёр кунем. ҳоло бошад дар бораи он бигӯям ки умуман ин авфи тиллоӣ нест. ягон монандӣ ба авфи тиллоӣ надорад. ягон маҳбуси сиёсӣ озод карда намешавад. баръакс авфи соли 2019 беҳтар ва хубтар аз ин авфи ба ном тиллоӣ буд ки ба шарофати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон гӯё қабул карда шудааст. дар аввал мехостам як шарҳи кӯтоҳ диҳам. шумо метавонед ки бо ин қонун дар расонаҳо шинос шавед, дар газетҳо метавонед онҳоро хонда тавонед. мисол касе ки хоҳиши ҳамин матни қонуни авфро гирифтанӣ бошад, марҳамат дар ман дар имо, ватсап, вайбер ё ин ки телеграм метавонед бо ҳамин рақамҳое ки айни ҳол ман ба шумо нишон дода истодам, метавонед дар алоқа буред. ман нусхаи ҳамин қарори авфро ба шумо пешниҳод мекунам. ҳоло мехостам пеш аз он ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам, оиди ки ба авф меғалтаду кадом моддаҳо дохил мешаванд, ки озод мешавад, ки озод намешавад, мухтасар дар бораи 11 моддаи асосии ҳамин қонуни мазкур гуфта гузарам, то ин ки шумо вақте ки ҳамин қонунро дар даст мегиред, як каси дигар пурсон нашавед, як каси дигарро илтиҷо накунед ки ба ман фаҳмонда деҳ. яке аз масъалаҳои асосӣ, яке аз ниятҳои асосии мо оиди оғоз кардани ҳамин гуна барномаҳо ин баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии шумо ҳаст ва яке аз роҳҳои баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии шумо ин нишон додан, ёд додан ба шумо ки чӣ тавр қонунҳоро хондан лозим асту чӣ хел ба он сарфаҳм равед. ва бояд гуфт ки яке аз қонунҳои душворфаҳме ки парлумони тоҷик қабул мекунад айнан ҳамин моддаи ҳамин қонун дар бораи авф аст. инак дар моддаи якуми ҳамин қонун оварда мешавад ки ҳама озод карда мешаванд, яъне занон озод карда мешаванд, ноболиғон, маъюбон озод карда мешаванд, хориҷиён озод карда мешаванд, шахсоне ки дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок карданд, шахсоне ки партизан буданд, шахсоне ки дар ақибгоҳ кор мекарданд, шахсоне ки дар рафъи оқибатҳои фалокати нерӯгоҳи атомии Чернобил иштирок карданд, онҳо озод карда мешаванд гуфта мешавад. моддаи дуюм мегӯяд ки шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карданд, новобаста аз ҷазое ки ба онҳо таъин карда шудааст, озод карда мешаванд. моддаи сеюм чӣ мегӯяд? озод карда мешаванд онҳое ки ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст, яъне ки ҳукм бароварда шудааст вале иҷрои он ҳоло оғоз нашудааст. мисол кӣ метавонад шуда? метавонад занҳое бошанд ки ҷиноятҳои на чандон вазнин ё ки ҷиноятҳои дараҷаи миёна содир карда бошанду бинобар доштани фарзанди хурдсол, ширмак, онҳоро то ба балоғат расид, то калон шудани фарзандашон ҳукмашон мавқуф гузошта шудааст. инҳо мутобиқи қисми 3 ҳамин авф бояд озод карда шаванд. онҳо озод карда мешаванд ки шартан ҳукм ҷазо нисбати онҳо татбиқ карда нашудааст ё ки ҷазоро дар колонияи
اصلاحی سکونت ادا میکنند یا که شرطاً پیش از مهلت به جزاهای به زندان بودن علاقمند نبوده عوض کردن یا که ضرر مادی رو اونها تلافی کرده باشند. ولی با یک بار دیگر خاطر رسان میکنم که هر چندگی ماده یک میگوید که همه آزاد میشن، ماده دو میگوید که شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردن و جزایشون تو 5 سال است آزاد کرده میشوند. ماده 3 میگوید که آزاد میشوند اونهایی که حکمشون موقوف گذاشته شده است و شرطاً پیش از مهلت آزاد کرده شدن، در کلون اصلاحی سکونت استقامت میکنند، ادای جزا میکنند. ولی در قسم اخیر پایان‌تر همین ماده همین قانون آورده میشود استثنایی ها، یعنی که گفته میشود که آزاد کرده میشوند بغیر از فلان 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 آدم ها. یعنی که یک بار وقتی که میبینید که مینویسند که همه زنان آزاد کرده میشوند، این معنای اون رو ندارد که همه زنان آزاد کرده میشوند. تو آخر قانون رو خواندن در کار 3-4 ماده رو مقایسه کردن در کار که اینش با اینش تک میپرتوید آدم رو، ماده مثال 4 به 6 میپرتوید، 6 به 7، 7 به 1 و 2 و 4 میپرتوید. من همین خیلی یک پیچ و توپ خورده میشود. ماده 5 میگوید که پرونده که در بررسی سود هست، پرونده که در تفتیشات هست یا که در تحقیق پیشکی هست قطع کرده میشود نسبت همون آدمایی که در ماده یکم آورده شدن، یعنی که نسبت زنان، نسبت نابالغان، خارجیان، معیوبان، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و هاکذا نسبت آنهایی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردن یا اینکه قصداً جنایت صادر کردن ولی جنایتشون جنایتی درجه نه چندان وزبین هست و جنایتی درجه میانه هست. و یکی از قسم‌هایی که بسیار مردم ما آن رو انتظار است این درباره سریسکا هست، یعنی که کی سریسکا میشود، یعنی کوتاه کرده میشود مهلت جزای آنها در ماده 6 همین قانون آورده میشود. در همون جا نوشته شده است که کم کرده میشود مهلت جزای شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند و مقداری نیمی اندازه جزا، مثلا اگر 3 سال گرفته باشد 1.5 سالش کم کرده میشود. کسی که قصداً جنایت نه چندان وزنی یا که میانه صادر کرده نصفش کم کرده میشود. جنایت نه چندان وزنی یعنی که جنایتی که طبق قانون برای آن جوابگری تا 2 سال است. جنایت درجه میانه جنایتی است که جوابگری تا 5 سال است. از 5 تا 12 این درجه جنایت وزبین حساب میشود، از 12 بالا جنایت مخصوصا وزبین حساب میشود. این 4 کاتگوری جنایت میباشد که در جمهوری ما در مطابق قانون ما تقسیم کرده شده است و جوابگری طبق همان و عفو طبق همان تقسیمات میگذارد. سلام علیکم به همه شما که داخل شدید، به عزت امان، عبدالله حبیب اللهیف، دلمراد نوشانوف، موجونجان مصطفی قل و دیگران. حالا من به همه همین سوالای شما جواب میتیم. دوستان عزیز کمی انتظار شوید. من چقدر که در اول گفتم مقصدی من نه فقط جواب دادن به سوالهای شما هست، مقصدی من آموزاندن شما چقدر قانونهای مرکب تاجیکستان رو خوندم تا اینکه پگاه یک مسئله در شما میغلطد باز مراجعت نکنید به کسی دیگر رو نکوبید، سویه دانش خود رو بالا کنید تا اینکه تونید خودتون رو حمایت کردن، نزدیکانتون رو حمایت کردن و یار و دوستانتون. حقوق خود رو وقتی که شما میدونید شما آزاد میشید. کسی نمیتواند که شما را استفاده برد با سخنهای دروغ با گمراهی شما را اندازد تا اینکه شما سرفهم نروید. اینک میگذاریم به ماده 7 کمک دیگه مون توقف کنید. ماده 7 میگه که پرونده های قطع کرده نمیشوند و اندازه جزای آنها کم کرده نمیشود، یعنی که سیاسک کرده نمیشوند. چه که ما دیدیم در اول گفتن که آزاد کرده میشوند و از ماده 7 الکی استثنا میبیاد، یعنی که کی پروندهش قطع نمیشود، کی مهلت جزایش کم کرده نمیشود. این آدمایی که با ماده 104 با ماده 125 قسم 2 و 3 ماده 138 139 142 179 172 علاوه 2 ماده 186 تا 189 200 قسم 3 و 4 دقت کنید. اینجا کسی سوال داده بود درباره 200 قسم 200 قسم 3 و 4 نه استرس کم می شود نه پروندهش در رفت تفتیشات قطع کرده می شود. درباره 200 قسم 2
алоҳида ҳоло суҳбат мекунем. ва дигару дигар моддаи 8 мегӯяд ки озод намешаванд он касоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошанд. ҳол он ки дар моддаи 2 гуфта буд ки аз беэҳтиётӣ касе ҷиноят содир кардааст новобаста аз ҷазо озод карда мешавад. моддаи 8 мегӯяд ки он касе ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошад, агар қасдона ҳам бошад он ҷиноят, парвандааш қатъ карда намешавад. агар ӯ одамкушӣ карда бошад, агар ӯ ба худкушӣ расонида бошад, ягон кас зарари вазбин ба саломатӣ расонида бошад, одамрабоӣ карда бошад, моддаи 200 қисми 3 ва 4 яъне ки муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи нашъовар, моддаи 201, моддаи 237, 244 қисми 2 дуздӣ, 248, 249, 307, 307 иловаҳои 1 то 4, 401 ва ҳоказо ва ҳоказо. ин дар қонун ҳаст. моддаи 9 бошад мегӯяд ки он шахсоне ки дар моддаи 6 яъне ки дар моддае ки срезкаро ба назар мегирифт, срезка ба намеғалтанд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун ишора шуда. диққат кунед, агар наздики шумо ё ки худи шумо дар амалатон дар ҳамин модда бошад, шумо бояд қотиёна талаб кунед ки нисбати шумо афв қабул карда шавад. чанд қайки ки ҳамон мусобиқа ҳам набошад, бояд қабул карда шавад ва дар ин ҷо мақомоти қудратӣ, намояндаҳои мақомоти қудратӣ набояд шуморо фиреб диҳанду сӯистифода баранд аз надонистани шумо ягон тамаҷҷӯҳӣ кунанд. дар он ҷо дар моддаи 9 гуфта мешавад ки он касе ки мутобиқи моддаи 6 срезка намешавад, ҷазояш кам намешавад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинишуда, яъне ки чӣ маҳдудияте набошад, яксолӣ кам карда мешаванд барои одамкушӣ, барои таҷовуз ба номус, барои ҳаракатҳои бадахлоқона, барои терроризм қисми 2-маш, барои моддаи 200 қисми 3 ва 4, 201 қисми 3 ва 4, 249, 307 иловаи 2 то 4 ва дигару дигар. 307 низ иловаи 2 иловаи 1 дар ин ҷо ҳаст. ва 2 иловаи дигар ман гап мезанам, баъд ба саволҳои шумо мегузарем. аф татбиқ намешавад мутобиқи моддаи 15 агар маҷмӯи ҷиноятҳо содир шуда бошад, яъне ки як кас якчанд ҷиноят содир карда бошад ва яке аз ҳамин ҷиноятҳо дар моддаи 7 оварда шуда бошад, яъне ки ба мисоли одамкушӣ моддаи 125, таҷовуз ба номус 138, 139, 189 қисми 3, 401, 401 иловаи 1 ва дигару дигар. ва моддаи 12 чӣ мегӯяд? яке аз фарқияти асосие ки ин қонуни аф, қонуни тиллоӣ нисбат ба афи 2019 дорад, он мебошад ки дар афи соли 2019 он шахсоне ки дар ҷустуҷӯӣ буданд, дар розиск буданд, бе иштироки ва ё нисбати онҳо парванда қатъ карда мешуд ва агар амали онҳо ба аф меғалтид, онҳоро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мекарданд. вале дар ин қонуни тиллоӣ, дар ин қонуне ки бояд гӯё президент ҳамаро хурсанд мекард, чунин навишта нашудааст. дар ин ҷо як шарти асосӣ аст. он касе ки дар ҷустуҷӯй аст ҳатман бояд дастгир карда шавад, ё ки худаш ихтиёран омада худашро ба мақомот супорад ва баъд масъалаи татбиқи аф нисбати ӯ ҳал карда мешавад, ин тараф ё он тараф. инак шурӯъ мекунем ба ҷавобҳои шумо дӯстони азиз. як бор дигар ҳамаи шуморо салом алейк мегӯям. боз як бор дигар аз шумо хоҳиш мекунам ки касе ки обуна нашудааст дар канали мо ҳатман обуна шавед, чунки шумораи тамошобиноне ки канали моро тамошо мекунанду обуна шудаанд 9 баробар аз шумораи он касоне ки обуна нашудаанду тамошо мекунанд камтар ҳастанд. яъне ки агар шумо ҳарчи бештар обуна бошеду тамошо кунед, ин як рушд мешавад бар канали мо, як қувват медиҳад барои ман то ин ки барномаҳоро зиёдтар кунаму ҳарчи тезтар манфиати шуморо низ фаҳмам дар ин амали ҷиддӣ ва ҳам шумо метавонед ки ҳарчи тезтар барномаҳои моро тамошо кунед ва саволҳое ки пайдо мешавад, он масъалаҳое ки пайдо мешавад, метавонед ба мо дар канали мо сообщество гуфтани як нуқта ҳаст. вақте ки дар они канал медароед, дар ҳамон ҷо сообщество аст, дар ҳамон сообщество яъне ҷамъияти мо, ҳамон одамоне ки дар ҳамин канал ҳаст, метавонед ки савол нависед, метавонед пешниҳодҳои худро ба мо пешниҳод кунед. дар ҳамон ҷо мо метавонем бо якдигар муошират кунем. ин якум аст. дуюм,
میخواستم با همون سپانسرانی که الکای خدا رو شکر دو سپانسر داریم که کانال ما رو سپانسری میکنم با قریبی یک نواری مخصوص قطعی در برنامه ها ما از اونها مینداری میکنیم و حد امکان چند خیلیتونیم کانال اونها رو و اون خدمت رسانی هایی که اونها میرسونن با شخصان پیشنهاد کنیم تا اینکه با یک نوع رکلام اشون کنیم این فایده ما و شما میباشد. اینک شروع میکنیم. با من سوالات بینیت بسیار آماده بودن و من اونها رو در اینجا جمع کردم و شما نیز تماشاگران محترم که حالا در همین چت می نویسید سوالات شما در اینجا قسمان هست. سوال آماده است که ماده 307 علاوه 3 قسم 2 نسبتش اف تطبیق می شود یا اینکه نمی شود؟ ملاحظه کردم، دیدم، خوندم، مقایسه کردم و چون جواب میدم که نسبت چونین آدم یعنی که آدمی که با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 نسبتش پرونده آغاز کرده شده است یا اینکه عین حال در تفتیشات هست یا اینکه الکای محبوسی است پرونده نسبت وی قطع نمی شود طبق طلبات ماده 5 و مهلت جزای او نیز طبق ماده 6 هم سریز کنه نمی شود، کم کرده نمی شود و او آزاد هم کرده نمی شود. ولی در اساس طلبات ماده 9 یک سال حتما نوابسته از همه محدودیت‌هایی که در قانون آورده شده است یک سال مهلت ادای جزای او کم کرده می شود. سوال دوم ماده 247 قسم 4 چی می شود؟ بخشش قانون میگوید که ماده 247 قسم 4 همون مورد پرونده نسبتش قطع کرده می شود اگر پرونده در سود باشد بررسی نشده باشد یا که در تفتیشات باشد حالا به سود سپرده نشده است یا اینکه الکای این انسان در محبس است در همون حالت قطع کرده می شود که اگر وی پوره ضرری رسانیده شده رو تلافی کند. پیش از برنامه من با یکی از تماشابینان هم صحبت شدم و اون نفهمی گفت که در پرونده خیشتبارشون ضرر رو برقرار کردن ولی مقامات نمیخواد که نسبت او عفو تطبیق کنند چون که سردار همون مؤسسه بود که مبلغ رو نه به شخصانی که ضرر دیدن میسپردی باید به دولت میسپردی و با او توصیه دادم ضرر رو به هر یک کسی که پیش شما میبیاید و گپ میزند یا اینکه سردار مؤسسه به شما میگه که به این سپور به اون سپور نسپرید. ضرر رو فقط به همون اشخاص باید سپرید که در حکم سودی نامش آورده شده است و در همون حکم سودی مبلغی که به او باید برقرار کرد نوشته شده است. همون مبلغی که در حکم سودی نوشته شده است با سامانی همون رو گرفته با او سپریدن در کار حتما زبون خط گرفتن در کار در حضور نتایج سپریدن در کار و بعد شما میتوانید یک امید پیدا کنید که نزدیک شما مطابق ماده 247 قسم 4 اگر محبوس شده باشد از جوابداری جنایتی آزاد کرده شود. سوال سوم ماده 249 قسم 2 بند ب 10 سال گرفته است چی می شود؟ پرونده نسبت این آدم قطع نمی شود، سریز که هم نمی شود و آزاد هم نمی شود و فقط مطابق ماده 9 قانونی اف یک سال از ادای جزای او کم کرده می شود. ماده 307 ماده که همه شناس هستیم و بسیاری ما با این خبردار هستیم همیشه میفهمیم که این یا اون شخص رو با لایک موندن و این سونسون محکم کردن. ماده 307 عموما نه آزاد می شود نه پرونده اگر در رفت تفتیشات باشد نسبت آدم قطع می شود و نه سیز که می شود یعنی که یگان سبکی با ماده 307 نیست. اگر آدم فقط اشتراف کرده شده باشد اون از جوابداری آزاد کرده می شود یا اینکه نه؟ بله آزاد کرده می شود. ماده 201 قسم 1 عفو شده بود پیش حالا میبرد یا اینکه نه؟ اگر آدم عفو شده باشد نسبت او عملی عفو سال 2021 تطبیق کرده نمی شود ولی باید دقت کرد که در قانون طلایی و گفته حکومتی ما در قانون طلایی عفو 2021 سال نوشته شده است که کسی که پیشتر در اساس عفو سال 2019 عفو شده بود و باز جنایت صادر کرد
او دیگر عفو نمیشود. یعنی اگر او سال 2019 عفو نشده باشد ممکن است که عفو سال 2016 شده باشد. در اینجا یک تنازل، یک ضدیت به وجود میاد. این رو هر یک پرونده، هر یک دل هر یک شخص رو مشخص دیدن در کار. ماده 307 الوه 3 قسم 2 درباره این من گفتم الکی در سوال یکم، یعنی که فقط یک سال حتما کم کرده می شود در اساس طلبات ماده 9 که تکیه میکند و ما رو میبرد میپرتد به ماده 6 همین قانون درباره عفو. فقط یک سال کم کرده می شود، نه پروندهشون قطع می شود، نه سریسکه پوره می شوند، نه اینکه آزاد کرده می شوند. ماده 244 درباره ماده 244 من در اینجا دو کس سوال دادن که ماده 244 چی می شود. باید گفت که ماده 244 یعنی دزدی قسم 4 آزاد و پرونده نسبت این اشخاص قطع کرده نمی شود. یعنی که اگر آدم با 244 قسم 4 محکوم شده باشد نسبت او نه آزادی دیده می شود و نه پروندهش قطع کرده می شود. ولی قسم 3 آن مهلتش کم کرده می شود از 3 یک حصه، یعنی که همون مهلت به 3 قسم تقسیم کرده می شود و یک قسم حساب کرده می شود. اگر 9 سال باشد 3 سالش کم کرده می شود. ماده 138 قسم 3 تجاوز به ناموس نه قطع کرده می شود نه سریسکه کرده می شود، ولی اگر تجاوز به ناموس قسم 3 نباشد و قسم 1 یا اینکه 2 باشد مطابق ماده 9 همین قانون یک سال حتما باید نوابسته از محدودیت های در قانون پیش بینی کرده شده، چون این در قانون آورده شده است، یک سال مهلت ادای جزا کم کرده می شود. سوال دیگر ماده 200 قسم 3 چی می شود؟ 200 قسم 3 نه آزاد می شود و نه پرونده اشان اگر در رفت تفتیشات باشد کم کرده نمی شود، سریسکه نمی شود. اگر قسم 1 و 2 باشد یک سال حتما کم کرده می شود. این 200 قسم 3 است. ماده 319 قسم 3 در اینجا گفته می شود که قسم 3 همین ماده در عفو البته می غلطد و از 3 یک حصه مهلت ادا نکرده جزا کم کرده می شود. مهلت ادا نکرده جزا گفتن همون مهلت رو می نامند که از روز قبول همین قانون عفو حساب کرده می شود. مثال اگر به او 15 سال داده باشند و تا عفو 4 سالش رو گذرانده باشد، یعنی که حساب میکنه که 11 سال مونده است و از همین 11 سال از 3 یک حصه‌اش رو حساب میکنند و قطع میکنند. ماده 307 قسم 2 چیزی که گفتیم یک سال کم کرده می شود. و سوال دیگر اوتام 55 در اومده است، او جوابش میدن یا اینکه نه؟ هرچند که ماده 1 قانون عفو میگوید که شخصان مردان از 55 بالا آزاد کرده می شوند، چیزی که ما دیدیم ماده 7 8 9 استثنا دارند و در آنجا روی خط آدمای آورده میشن که طلبات ماده 1 2 3 4 5 نسبت آنها تطبیق کرده نمی شود. هرچند که گفته می شود که آزاد کرده می شوند ولی آزاد کرده نمی شوند با پیشنهاد یک روی خط ماده ها. برای که با سوال شما جواب بدیم که پدری شما با 55 در اومده است و نسبت او عفو تطبیق می شود یا نمی شود، باید فهمیم که او چی جنایت صادر کرده است یا اینکه با چی ایبدار می شود. آدم کشی، تجاوز، مبادله غیر قانونی مواد مخدر، یراق، گذشتن از سرحد، 401 ماده چی و چی. شما حتما پراتر نویسید، ما جواب انیق میدیم. سوال دیگر اگر مهلت 5 سال و 8 ماه مانده باشد چقدر کم کرده می شود در امنیستی؟ با این سوال هم مانند سوال بالا جواب داده می توانید که فقط از ماده همون اشخاص وابسته است، فقط در نتیجه تحلیلی که به کدام ماده او به جوابگیری کشیده شده است یا که نسبتش پرونده در رفت تفتیش شده است معین کرده می شود. درباره ماده 244 علاقه ما گفته گذاشتیم. ماده 250 قسم 2 نابالغ است، توجهی آزاد می شود یا اینکه نمی شود؟ انیق گفته می توانم که آزاد کرده می شود بپروا. ماده 200
قسم یک 3 سال گرفته است آیا آزاد می شود یا که نمی شود 200 قسم یک که 3 سال گرفته باشد یعنی که جنایت درجه میانه صادر کرده است آزاد کرده می شود ماده 187 قسم 2 و ماده 307 چی می شود در اینجا ببینید مجموع جنایت ها هست یعنی که دو جنایت است چون که گفتیم اگر یکی از همین جنایت ها در روی خط ماده هفتم باشند و نسبت او اف تطبیق نشود و نسبت دیگرش تطبیق هم شود در عموم نسبت این آدم اف تطبیق کرده نمی شود برای همین گفتم میتوانیم که نسبت این آدم که با ماده 187 قسم 2 و 307 دور دانسته شده است محکوم هست اف تطبیق کرده نمی شود ماده 201 پیش اف شده بود شوهرم حال او چی می شود در این پیشتر هم جواب دادیم شخصی که هرچند که 201 قسم 1 باید آزاد کرده شود ولی شخصی که پیش اف شده بود و اگر اون هم در سال 2019 اف شده باشد همین رو دقت کنید اگر سال 2019 اف شده باشد نسبت او اف تطبیق نمی شود و او آزاد کرده نمی شود ولیکن اگر اف سال 2016 شده باشد نقطه قانون فقط میگوید که اف سال 2019 اگر با اف سال 2016 شده باشد باید که اف نسبتش تطبیق کرده شود ماده 250 قسم 1 سال و 10 ماهش ماندگی آیا آزاد می شود یا که چی سبکی دیده می شود در قانون اف آزاد نمی شود 250 قسم 1 فقط سریسکه می شود یعنی که مهلت ادای جزایش کم کرده می شود از 3 یک حصه شخصانی که راضی هستند آنها چی می شوند چقدر که گفتم شخصی که در جستجوی است در راضی است حتما باید یا خودش بیاد مطابق همین قانون نو چون که در افهای پیشتر این طلبات نبود این اف طلایی با گفته می شود که آدم باید خودش بیاد یا اینکه دستگیر شود و بعد مسئله اف کردن او دیده می شود که این رو من نادرست حساب می کنم یگان پرینسیپ عدالتی نیست پرینسیپ انسان دوستی نیست نه یگان پرینسیپ استقلالیت ملی هم نیست درباره 244 ما علاقه گفتیم 244 اگر قسم 4 باشد پرونده قطع نمی شود قسم 3 قطع کوتاه کرده می شود از 3 یک حصه قسم 1 و 2 آزاد کرده می شوند ماده 307 علاوه 1 قسم 2 چی می شود طبق ماده 9 قانون درباره اف نسبت این آدم مهلتش 3 سال کم کرده می شود نوابسته از محدودیت هایی که در قانون آورده شده است اکنون دوستان میگذارم با سوال و جواب های شما من این را برای شما یک بار دیگر می نویسیم که فراموش نکنید چقدر که گفتم شماره آن کسانی که ما رو به پادپیسکا تماشا میکنن به نهایت 9 برابر زیاد هستند و همین رو اصلاح کردن در کار اینک میگذاریم با سوال شما مصطفی قلوب سلام گفته است سلام علیکم من عزت امان سیلک رو استریم رو در کامنتار یا در اپلیکیشن گذاریده که بخشش از یادم برآمد من این رو میمونم و حالا تمام سیلک استریم رو میمونم شما میتونید مثال فکری خودتون رو گپ زنید من با همین سیلک شما میتونید که داخل شوید در چیز هم هست در چت هم پرتافتم امیدوارم رمضان زاده نویسد که 237 قسم 3 نابالغ میبرومده باشد اکا یا اینکه نه خلیگانی 237 قسم 3 برای همین من برای که جواب دهم به سوال شما قانون در پیش من گشوده شده است حالا میبینیم ماده 1 قانون چقدر که گفته شده بود میگوید که نابالغان آزاد کرده میشوند و ماده 8 قانون میگوید که مقررات های ماده 1 2 4 و 5 یعنی که
моддаи як махсус гуфтааст ки ноболиғон озод карда мешаванд. Ҳаминро мо мебинем. Фақат муқаррароти моддаи як нисбати занон ва ноболиғон татбиқ карда намешавад агар онҳо ҷиноятҳои зеринро содир карда бошанд. ана аз рӯи ҳамин рӯйхат мебинем ки 237 ҳаст ё ин ки нест ва мебинем охирон модда 212 ҳаст ва навбатияш 249, яъне ки моддаи 237 нест. гуфтан мумкин аст ки умеда рамазанзаде ки моддаи 207 қисми 3 ноболиғ иншоаллоҳ мебарояд. Абдулло Хабибуллоев савол дода: салом алейкум, ака статья 200 қисми 2 5 сол гирифтагӣ ҷавоб мешавад ё ин ки не? дар бораи статьяи 200 мо гап задем. агар ноболиғ бошад озод карда мешавад ва пурра озод карда намешавад, ва яки нисбаташ ҷазояш кам карда мешавад. 200 қисми 2 мана боз як бори дигар мебинем. 200 қисми 2 дар бораи маҳдудиятҳои 200 қисми 3 ва 4 дар моддаи 7 оварда шудааст ки онҳо срезка намешаванд, онҳо қатъ карда намешаванд. дар бораи озод шудани 200 дар моддаи 8 оварда шудааст ва дар он ҷо низ оварда мешавад ки фақат моддаи қисмҳои 3 ва 4 моддаи 200 озод карда намешаванд. яъне ки аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст ки моддаи 200 қисми 2 озод карда мешавад, чунки қонун дар моддаи 3 гуфта мешавад, бахшиш дар моддаи 4 мегӯяд ки маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои на чандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шуданд, ё ин ки ҷиноятҳои вазнин содир карданду на камтар аз 3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро аллакай иҷро карданд. мебинем ба моддаи 200 қисми 3 ба моддаи 200 қисми 2. моддаи 200 қисми 2 мегӯяд ки то 10 сол ҷазо дода мешавад. яъне ки агар онҳо аз дар ҷойҳои ислоҳӣ аз 3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо карда бошанд, нисбати онҳо аф татбиқ карда мешавад ва онҳо озод карда мешаванд. агар онҳо аз 3 ҳиссаро паси сар накарда бошанд, пас нисбати онҳо талаботи моддаи 6 татбиқ карда мешавад ва аз 3 ҳисса ҷазои онҳо бояд кам карда шавад. ин дар талаботи моддаи 6 оварда шудааст. 138 қисми 3 банди А ноболиғ аст. 138 ҷинояти вазбин аст қисми 3. барои ҳамин ки нисбати ноболиғон моддаи 138 қисми 3 дар аф татбиқ мешавад ё намешавад, мо ба моддаи 8 назар мекунем. дар он ҷо мебинем ки навишта шудааст ки шахсони зерин озод карда намешаванд. мисол ноболиғоне ки ҷиноятҳои дар моддаи 138 содир карда шуданд озод карда намешаванд, новобаста аз қисмашон. яъне ки озод намешаванд ин касон агар парвандаашон дар рафти тафтишот бошад, дар тафтишот парвандаи онҳо қатъ карда намешавад. ин шахсон фақат муҳлати адои ҷазои онҳо кам карда мешавад. дилмурод нишонов салом алейкум гуфтааст, мо низ ба ӯ ассалому алейкум мерасонем. мустафо қулов мегӯяд ки 12 сол додагианаш. ба ноболиғи 138 гуфтам ки ноболиғи 138ро содир карда аз ҷавобгарӣ озод карда намешавад. саидшор раҷабов салом алейкум, ака моддаи 307 қисми 2 озод карда мешавад ё ин ки не? ҳоло мебинем моддаи 307 қисми 2 не озод карда намешавад, фақат 1 сол муҳлати адои ҷазои ӯ кам карда мешавад. дилмурод нишонов менависад ки пеш аз ин
محمود محمود نویسد سلام علیکم. شخصی که در سال 2019 عفو شده باشد باز در این دفعه عفو می شود؟ شخصی که در سال 2019 عفو شده باشد و در این دفعه جنایت صادر کرده باشد عفو نمی شود. و دقت شما رو به همین میرسونم که شخصی که در سال 2016 مثال عفو شده باشد و در این عفو می شود، نه که شخصی که در سال 2019 عفو شده باشد در این عفو نمی شود، عفو نسبت به تطبیق نمی شود، چون که در قانون همین خیلی آورده شده است نسبت شخصی که 25 اکتبر 2019 طبق قانونی که عفو قبول گردیده عفو شده بود و باز جنایت صادر کرد عفو نمی شود. یعنی که درباره عفو 2016 که پیشتر سخن نمی رود. اسکا جورازوده نوشته است که اگه بخدا امی پولا بتی اگر دختری امام چیکا بکشی سرت میتیان. بله در جمهوری تاجیکستان همین خیلی است. اون چیزی که ما میگویم این وابستگی دارد از خواهش پروکورور، از خواهش سودجه و از آنی که شما کی هستید، چی موقع دارید به حکومت، تمام چی جایگاه دارید، چی خشتخبار دارید، برای که من بسیارتر باید شود میگویم باید تطبیق کرده شود، چون که میدونم که در جمهوری تاجیکستان پروکوراتور گنرالی تاجیکستان عموما کار نمیکنه. پروکوراتور یک نهادی هست که باید از نظارت برد از بالای دقیقاً یک خیله رعایت کردن قانون ها در همه قلمرو جمهوری تاجیکستان. ولی حادثه ها خود ما میبینیم که یک شخص دو شخص مثال یک خیل جنایت صادر میکند، یکیش 15 سال میگیرد، دویمش جریمه میگیرد و او آزاد کرده میشود. جریمه مثال 600,000 جریمه میشود و او 600,000 رو میسپرد و کسی از او نمیپرسد که تو کارکنی دولتی 600,000 سومونی از کجا یافتیم. برای همین گپ شما هم درست است. سومایه محیدین سلام گفته است اکا لطفاً به سوالم جواب دهید التماس. ما در 104 قسم 2 و 32 قسم 1 با مدت 15 سال زندانی شدن 1 سال 2 ماه باقی مانده است، آیا عفو می شود یا نه؟ یعنی که آدمی که آدمکشی کرده است و تجاوز به آدمکشی کرده است. در اینجا ما یکمین مهمان خود را خیر مقدم میگویم. السلام علیکم علیم شیرزمانات. اگر مثال شما یک آنچه گفتنی باشد یا که به سوال خود جواب دادنی باشد مرحمت. سوالی حاضره این بود که ما که شخصی که آدمکشی صادر نموده است و 32 قسم 1 یعنی که کوشش آدمکشی کرده است با مدت 15 سال زندانی شده است، 1 سال 2 ماه باقی مانده است، آیا عفو می شود یا اینکه نه؟ خب عذر من کمی پیش یک پاسختون رو گوش کردم و ناراضیم از پاسختون، به همین خاطر در آمدم. شما گفته بله در تاجیکستان قانون در بسیار موردها قانون یک نوعی به سودا زده می شود، یعنی از این قانون مبلغ کار کرده می شود، لیکن قانون عفو فورد به مقامات به پروکورور نه فورد قانون عفو جاری می شود. اگر قانون قبول شد این قانون حتما جاری می شود. در این موارد شاید بعض آدمایی که از حقوق خود خیلی بیخبرند از آنها تمجویی می شود و شاید هم اون قانونی که این مسئول وظیفه دار است اجرا کند او از آن آدم می تواند پول ستاند و عادتا این را در چیزهای اصلاحاتی یعنی در مؤسسه های اصلاحاتی انجام میتیند. آن رهبران مؤسسه های اصلاحاتی نسبت فرض کردیم یک جنایتکاری که در محبس است میگویند که فلان سنته تو را بر روی خط خوب وارد میکنیم، بر روی خطی عفو شده ها وارد میکنیم. اگر او از حقوق خود واقف نباشد البته که در این حالت می شود که می توانند از او تمجویی کنند. ولی اگر همه اون بندهایی که ماده‌هایی که در قانون عفو وارد شدن اصلا امکان ندارد که این قانون جاری نشود. کاش که همین خیلی باشد. یک شما درست قید کردید که البته این یک
واسطه برای پولکورکنی میشود برای اونها. میدونن که بله. شما با هفت میغلطید ولی به شما دروغ میگن که نه بله نمیافته. دروغ یکی میگن باید که کار بکنه. نمیگلته. بله میگن که مثال اون آدمی که حاضر سوال کرد که 5 سال و 8 ماه مونده است، ما نپرسیدیم که کدام بند قانون است، شاید او در همون بنده که از 3:1 باشد غلطیده باشد، در این حالت حداقل 2 سال چیزش 2 سال جزایش کم کرده می شود و او بعد خب از 5 سال و 8 ماه شاید 3 سال و 8 ماه باقی ماند. برای همین برای آن که او حق خود را نمیداند، فرض کردیم یک مسئول مؤسسه اصلاحاتی با یا مفتشش میگه که فرض کردیم همین قدر سوم تید 2 سال چیزتونه در یعنی میبخشیم. خیلی که حاضر و بسیاری و زنگ میزنن در غرب و شرق و میگن که بیا عذر بپرس ما تو را میبخشیم. همین خیلی دیگر زندانی ها رو میگن که همین قدر سوم بده ما تو را میبخشیم، در حالی که فورد نفورد اونا با عوف میغلطن. درست. و یکی از شرط هایی که من به تماشابینان گفتنی هستم که معین کردنی که شخص به عفو میغلطد یا که نمیافتد، این یک رسانیدن معلوماتی پوره است، نه فقط که با کدام ماده بلکه در کجا و ادای جزا رو میکند. مثال در کالون اصلاحی سکونت میکند، باز یگان جزای علاوگی نسبت او تطبیق کرده شده است یا که نه. بغیر از همین ماده که مثال 307 اونو گپ میزنم، باز یگان ماده دیگر هست یا که نه. همین در مجموع بعد میتواند که یک جوابی مشخص شود که نسبتش عفو تطبیق می شود یا اینکه نمی شود. بسیاری جمشید از این همین سکونتی ها جمشید کمک به طرف روستر شین، در موبایل نیستی همین سوز نه باز خطو شد عبرت. همین سکونتی ها در عفو همشون میغلطند یا یک قسمشون؟ اونایی که در نظام یک قسمشون، هر چنده که قانون میگه که آنها آزاد میشوند، ولی در پایان ماده 7 8 9 باید استثناء دارن که مهلتشون کم کرده میشوند ولی آزاد کرده نمیشوند. همه نمیغلطند. ماده 307 اصلا نمیغلطند. ماده 307 نمیغلطد. من تحلیل کردم دیدم 307 نه سریز که میشود، نه قطع کرده میشود پرونده شون، نه آزاد کرده میشوند. ماده 237 و حاضی ما گفته گذاشتیم 237 حاضی باید بار دیگه میبینم گپ بزنم. این خولیگانی هست. 237 کی صادر کرده است؟ بالغ نابالغ؟ 237 زیاد در تاجیکستان از همه زیاد شاید همین 237 باشه. 307 همین با هر بهانه همین مقامات با این 2 ماده جوانان را بسیار زندانی کردن. برای همین خواستم فهمم که همینا قسم 3 ماده 237 نه آزاد کرده می شود اگر باید حتی زن هم باشد، نابالغ هم باشد، اگر جنایت به احتیاطی هم باشد و نه پرونده شون قطع کرده می شود. قسم 3 ماده 237 یک و دو میغلطن. یک و دو میغلطن. با فکرم اینا سریز که میشن. حالا من باز ماده 8 و 9 رو یک بار دیگر از نظر میگذارونم. 237 و گفتنی هستم که اگر نابالغان صادر کرده باشند 237 و زنان، اونا آزاد کرده میشوند. مردان آزاد کرده نمیشوند. و ماده 9 در مورد 237 نیز یگان چی نگفته است، یعنی که این وابسته از اون می باشد که چند سال اونو گرفتن، وابسته از چند سال گرفتنشون
дараҷаи ҷиноятшон муайян карда мешавад ва мутобиқи моддаи 6 среска карда мешаванд. агар ҷазо то 5 сол бошад бояд онҳо озод карда шаванд. аз 5 боло кам карда мешавад, 2 баробар. агар то 5 бошад бояд озод карда шавад. ташаккур. ҷа каси дига ҳам дар омада буд, нобуд шуд. як каса нависад ки ман соли 2019 бо моддаи 323 аф шуда будам. ҳозир бошад 244 қисми 2 оғоз шудааст. чӣ мешуда бошад? 244 қисми 2 хеле ки гуфтем дар ин ҷо ягон чиз дахл надорад. 244 ҳаст, 104 ҳаст. асос ҳамин аст ки шумо афи соли 2019 нисбати шумо татбиқ шуд ва боз шумо як ҷинояти қасдона дигар. не ҷамшед, амин як чиза нафаҳмидем. аксарият амин сола ки метиҳанд оно дар зиндонанд. 2019 нисбати оно аф чиз шуд, пиёда шуд ва аз оно қисме, яъне қисме аз солҳо кам шуд. фарз кардем 2 солаш кам шуд. ин бародар боз суол мекунад ки оё ин навбатам меғалтам ё не? не. яъне ин ҷинояти нав содир накардааст, ҳамон ҷиноят будааст. фарз кардем агар 15 сол гирифта бошад, 2019 2 солаша кам карданд, 13-мон. ва ин пурсиданӣ аст ки оё ин дафъа меғалтам ё не? не, бинед, ин менависад ки ман соли 2019 бо моддаи 323 аф шида будам. моддаи 323 то вақте ки шумо гап задед ман ёфтам сохтакории хизматӣ менависад аф шуда будам. ҳозир бошад 244 қисми 2 оғоз шудааст. дуздӣ, 2 ҷинояти гуногун, яъне ки бо сохтакории хизматӣ ва 2019 сол аф карданд. ин бояд ҳамон хел эҳтиёткор мебуд ки хай эҳтиёт накардааст, боз ҷиноят содир кардааст. дар ин маврид аф ин ҳамон як ҳолат. ҳамон прокурор касеро амин бародара грузит кардааст. амин 2 модда, яъне ин як мансабдоре будааст дар куҷое ё ягон аз амин, яъне суистифода аз мансаб чизе амалеро иҷро кардааст шояд ва дар як ҳолат ба аф ғалтидасту ино боз як ҳолати дигара зам карданд ва ман худат дар таҷриба амин хел парвандаҳоро зиёд шоҳид шудаем ки амин хел прокурорҳо аст ки кай ҳамин парвандаи 244 оғоз шуд. агар ба қарибӣ бовар кун ҳамон мавлид буд. ҳамон 2019 ҳанӯз амин бародара кашол карда бурда истоданд. намедонам, лекин моддаи 15 мегӯяд дар ҳамин қонун аф татбиқ намешавад вақте ки аллакай нисбаташ афи соли 2019 татбиқ карда шуда буд. мана ин бародар ҳамин хел хатогӣ кардааст. саволои дигар бисёриҳо дар бораи ҳамин моддаи 307 гап мезананд. моддаи 307 қисми 2 озод мешавад ё ин ки не? чӣ хеле ки гуфтем моддаи 307 қисми 2 на озод карда мешавад, на қатъ карда мешавад, на среска карда мешавад ва фақат дар асоси талаботи моддаи 9 ҳамин қонуни аф 1 сол муҳлати ҷазои онҳо кам карда мешавад. 307 қисми 2 бисёр интизор, мардум бисёр интизор дошт аз ин аф нисбати ҳамин бародаро ки аксарашон бо тӯҳмат бо 307 рафтаанд ва якбора 150 ё бештар нафар аз шахсоне ки хуб зиёиён, яъне муаллимони донишгоҳҳову ҳамон ихвониҳо ки гуфтанд намедонам кадомҳо, як ба гуфти тоҷикҳо оптам зиндон рафтанд ва мардум зиёд интизориҳо дошт ва то ҷое даракам доштем ки зиёде аз ҳамин зиндониҳои сиёсӣ бояд меғалтиданд ба аф, лекин ин дар 2 рӯз
ضبط کردن از طرف طالبان تمام افغانستان رو رحمانوف رو ترسون. شما فکر میکنید که همین خیلی تغییرات و جدا ایلامه ها ترسون وابستگی دارند و رحمانوف الکی پورا به چیز چی میگن همون بیماری چی هست داده شد و ریسک نکرد. این برادران رو تو جای ما پارانویا داده شده است و ریسک نکرد که او واقعا حتی شاید باورم کرده باشد که همین آدما واقعا هم همین جنایت 307 رو صادر کردند. یعنی تا حد پرانو داده شده است که همون نقشه تهمتی که خودشون کشیدن بدتر به همون نقشه تهمت خودشون باور میکنن. برای همین این برادرها قربانی خوب همین غلبه طالبان در افغانستان شدن و رحمانوف در لحظه های آخرین قرار شد که از زندانی های سیاسی حتی 1 سالی هم کم کرده نشود و 307 در یگان جا نغلطید، در حالی که اکثر بنده 307 قسم 1 و 2 تا 5 سال از آزادی محروم است که این جنایت میانه است و با اکثرشون بار اول این جنایت رو صادر کردند و از روی منطق این از اولین موده های می بود باید که به مورد اوف قرار بگیرد. اینجا تماشابینان می نویسند که ما با موضوع جناب رحمانوف گذاشتیم و سوالات جواب نمیدیم. اینک گوش میکنیم که پیش شما را. من پس شما را خیر خوش میکنم که من این با سیاست بردم. مایلش خیر. جمشید عبدالرحمانوف سوال داده است. اگر 200 قسم سه در گفتگو میغلطه یا که نه امیساده، یعنی که امیساده 200 قسم سه میغلطه یا که نه و در گفتگو است. چخیلی که گفتیم در همین ماده های قانون ماده 12 میگه که کسی که در گفتگو است مسئله تطبیق کردن او فقط بعد دستگیر شدن وی یا که اگر خودش بیاید و تسلیم شود حل کرده می شود. 200 قسم سه من باز با شما پراتر گپ میزنم. 200 قسم سه اگر وی تسلیم شود بیاید آزاد نمی شود، یک بار قطع هم نمی کنن پروندهش. کسی که اومد فریفته شد و باز می قپند سرسک هم نمی کنن. اگر نه که قسم 1 و 2 می بود ممکن بود که 1 سال از همون جزایی که تعیین میکنن کم کرده شود. مثال سودیا در مرافع سودی فرض میکنیم 7 سال میتید و باز در همون مرافع سودی اف رو تطبیق کرده 7 سال رو 6 سال میکنن. یعنی که جمشید عبدالرحمانوف 200 قسم 3 در اف نمیغلطد و حتما او به جوابگری کشیده میشود. تجمع من ایسا که عزت همون برقراری ضرر میکنه جواب میشه و استاتیل افتا غلطی. خیلی که میدونم ماده که عزت همون بون ایمدار کرده میشه 247 هست قسمی 4. البته اگر ضرر برقرار کرده شود نسبت او حتی پرونده تو سود نرفته ممکن است که قطع کرده شود. اگر حال پرونده رو به سود ایصال کرده باشند آغاز پرونده رو انتظار شدن در کار و در همونجا اف تطبیق کرده می شود. « 244 و 247 همه جواب نوشته است. ترجمه ما حاضر می بینیم که 244 یعنی که دزدی همه جواب می شوند یا اینکه نه. برای همین من گفتم که اگر با کسی که لازم باشه میتواند که با من با رقمایی که حالا من میمونم مراجعت کنید. من همین قانون اف رو به شما
ҷамъ овардагиян ба шумо равон мекунам ва бинед хонед шумо. ҳоло дар мисоли муайян кардане ки 244 меғавад ёкини тарзи кофтани ҳамин қонунҳоро ман ба шумо нишон медиҳам. як бора мо бояд оғоз кунем аз моддаи 7 ҳамин қонун ки дар он ҷо гуфта шудааст ки парванда нисбати фалон шахсон қатъ карда мешавад ё ин ки нисбати онҳо ҷазо срезка кам карда намешавад агар онҳо фалон моддаҳоро ҷиноятҳоро содир карда бошанд. ва дар ин қатор мо мекунем 244 хушбахтона намеёбем, яъне ки нисбати ин одамон мумкин ки парванда қатъ карда шавад дар суд, дар тафтишот ё ин ки дар вақте ки аллакай нисбаташон ҷазо таъин карда шудааст мумкин ки муҳлаташон кам карда шавад. мегузарем ба нигоҳ кардан ба моддаи 8 ки дар он ҷо дар бораи озод шудани шахсон мегӯяд. 244 мутаассифона дар ин ҷо ҳаст, наметавонам мутаассифона гӯям ёки хушбахтона, вобаста дорад аз оне ки кӣ ҷиноят содир кардааст ва киро молу мулкашонро гирифтанд. дар ин ҷо фақат дар бораи он гуфта мешавад ки касе ки моддаи 244 қисми 4 амале содир карда бошад, ӯ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда намешавад, нисбати ӯ парванда қатъ карда намешавад, яъне ки дар оянда нисбати ӯ ҷазо дода мешавад ва вобаста аз он ҷазое ки ба ӯ таъин карда мешавад мумкин аст ки дар асоси моддаи 6 ҷавобгарии ӯ кам карда шавад. моддаи 6 мегӯяд ки маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷинояти беэҳтиётона ба онҳо ҷазо таъин карда шудааст, нисфи он кам карда мешавад. маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои на чандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазо аз озодӣ маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, ҳамин хел низ 2 баробар кам карда мешавад. агар онҳо ҷинояти вазнин содир карда бошанд, яъне ки то 12 сол, аз 3 1 ҳисса кам карда мешавад ва агар ҷазо аз 12 сол боло бошад, аз 4 1 ҳиссаи муҳлати ҷазои онҳо кам карда мешавад. мегузарем ба саволҳои дигар. дилмурод нишонов навистааст ки кай сар мешавад айф, худаш аф. вай моҳдами не, мутобиқи қонун аф аллакай бояд сар шавад ва муҳлати иҷрои он аз тарафи мақомоти қудратӣ ин 2 моҳ аст. дар 2 моҳ ҳамон рӯйхати одамоне ки дар дасти онҳо ҳаст бояд онҳо озод карда шаванд, вале ин маънои онро надорад ки баъд аз 2 моҳ қонуни аф татбиқ карда намешавад. мисол шумо агар ягон ҷиноят содир кунед то қабули ҳамин қонуни аф ва он муайян шавад ки ва он мисол моҳи декабр ё ки январи 2022 сол муайян шавад, нисбати шумо мумкин аст ки қонуни аф татбиқ карда шавад. савол ба ҷавоб диҳед бародар. писарчам дар хизмати ҳарбӣ занозанӣ карда 3 сол гирифтагӣ 1 сол 3 моҳаш гузашт озод мешавад ё не? илтимос ҷавоб диҳед. ин вобаста аз он аст ки занозанӣ чӣ хел буд, вобаста аниқаш аз он аст ки чӣ зарар ба саломатӣ он шахс расон. мисол моддаи 111 расониндани зарари миёна ба саломатӣ, моддаи 110 зарари вазбин ба саломатӣ мешавад, аз ҳамин вобаста аст. ё ин ки моддаи 112 расониндани зарари сабук ба саломатӣ, вобаста ба ҳамин моддаҳояш аст. агар моддаи 112 бошад вай озод карда мешавад, чӣ хеле ки шумо гуфтед 3 сол гирифт, яъне ки моддаи 112 нест. мумкин аст ки моддаи 111 қисми 2 бошад. агар қисми 2 бошад озод карда мешавад моддаи 111 ва мебинем ба моддаи 110. агар 110 бошад, яъне зарари вазбин ба саломатӣ, аз 5 то 8 сол ҷазо мегирад. дар ин маврид низ мумкин аст ки нисбати ӯ аф татбиқ карда шавад. агар то 5 сол гирифта бошад, агар аз 8 боло гирифта бошад, чӣ хеле ки ҳоло хондаму гуфтам, талаботи моддаи 6 қонун
татбиқ карда мешавад, яъне ки ҷинояти вазбин ҳисоб карда мешавад ва 3 як ҳиссаи муҳлати ҷазои ӯ кам карда мешавад. мегузарем ба саволҳое ки нав омадаанд. сумая муҳиддинова мегӯяд ки чаро ба саволи ман ҷавоб надодед, ака лутфан ҷавоб диҳед. нав ҷавоб доданӣ будед ки як устод ворид шуданд. мода 104 қисми 2 ва 32 қисми 1 аз 15 сол 1 солу 2 моҳ монд. 2019 7 1 сол расид, вале дар зиндон ҷиноят накард. яъне ки сумая шумо гуфтанӣ ҳастед ки аз 15 сол ҳамагӣ айни ҳол 1 солу 2 моҳаш мондагӣ аст. 102 қисми 2. ҳозир назар мекунем ба муқаррароти моддаи 7 мегӯяд ки муҳлати ҷазои адонагардидаи маҳкумшудагон қатъ намегардад агар онҳо ҷинояти дар моддаи 104-ро содир карда бошанд. яъне ки дар ин ҷо мегӯяд ки муҳлати ҷазоро қатъ намекунанд. моддаи 8 бошад дар бораи моддаи 104 чунин мегӯяд ки онҳо озод карда намешаванд. вале шумо зиқ нашавед, чунки боз як моддаи дигарро ман медонам ки дар он ҷо моддаи 9 он гуфта мешавад ки моддаи 104 новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда бояд 1 сол кам карда шавад. яъне ки гуфта мешавад ки сумая муҳиддинова ки онҳоро озод намекунанд, вале ки 1 сол кам мекунад. иншоалло ба қарибӣ он шахсе ки шумо дар бораш менависед бояд озод карда шавад. акабо гуфтанд меғалтад 200. ҷамшед абдураҳмонов меҳсед ки акабо гуфтанд меғалтад 200. 200 қисми чанд? мо магар дар бораи 200 гуфтем ки намеғалтад, мо дар бораи 200 қисми 4 гуфтем, қисми 3 гуфтем намеғалтад. дар бораи 200 ҳам қисм дорад. мисол ҳамин қонун агар шумо назар кунед, дар инҷо гуфта шудааст ки мисол мегирем моддаи 8 ки мегӯяд ки ки озод карда намешавад ва ё ин ки нисбати ки парвандаҳои ҷиноятӣ ки дар тафтишот ҳастанд ё ки дар дасти шашум адил ҳастанд дигар ҷо ҳастанд қатъ намешаванд. ва дар инҷо агар назар кунед оварда шудааст ки нисбати онҳое ки моддаи қисмҳои 3 ва 4 моддаи 200-ро амалро содир карда, нисбати инҳо озодӣ нест. вале дар бораи моддаи 200 нагуфтааст. аз ин хулоса баровардан дар кор аст ки 200 бояд озод карда шавад, вобаста аз қисмаш аст. ва агар назар андозем ба кодекси ҷиноятӣ ва бинем ки 200 ҷазоро чанд муқаррар кардааст, мебинем ки қисми 1 моддаи 200 ҷавобгарии ҷиноятиро мисол ба муддати то 5 сол муқаррар кардааст, яъне ки ҷазои ҷинояти дараҷаи миёна. ва дар қонун низ оварда шуда буд ки касе ки ҷинояти қасддона содир кардааст ва муҳлати ҷазои ӯ то 5 сол аст, озод карда мешавад. яъне ки 200 қисми 1 озод карда мешавад. 200 қисми 2 ин ҳам вобаста аст аз ҷазое ки мегирад, чунки ҷазо аз 5 сар мешавад то 8. барои ҳамин прокурори шумо қисман рост гуфтааст. максим илин мегӯяд ки 33 зрители и 1 лайк. мо дар бораи ин фикрам намекунем, хай ҳамин хел аст. миллати мо, халқи мо он қадарам чиз намекунад, дастгирӣ намекунад. одаме ки як мисол ба адабиёт машғул аст, ба ҳифзи ҳуқуқ машғул аст, ба як чизо фаҳмондан, рақсу бозию дигар чиз мебуд, лайкҳо аз тамошобинон зиёд мешунанд. вале ман дар бораи ин умуман фикр намекунам. мо гурӯҳи ҳамон муайяни устувори ҳамон поклонникҳои худ ё ин ки подписчикҳои худро дорем ки ҳатман агар ҳоло имконият надошта бошанд тамошо кунанд, баъдтар дар запис ин наворро тамошо мекунанд ва метавонанд бо саволҳои худро дар зери ҳамин видео партоянд. дар бораи 307 Охунҷон Абдурашидович мо аллакай гуфта гузаштем. гуфтем ки 307 нисбати ӯ
аф умуман татбиқ намешавад. умуман нисбати аф татбиқ намешавад. мисол агар 307 иловаи 3 бошад, 1 сол кам карда мешавад. 307 қисми 2 бошад, 1 сол кам карда мешавад. лекин 307 умуман ягон чи гуфта намешавад. мисол моддаи 307 иловаи 1 қисми 2 тибқи муқаррароти ҳамин афи нав баромадагӣ моддаи нуҳумаш ҳатман 3 сол бояд кам карда шавад. маъруф саҳӣ нест 300 қисми 2 аф мешавад ё ин ки не. ҳозир ман ҳаминро гуфтам 300 қисми 2 дар аф меғалтад, вале фақат 1 солро аз адои аз ҳамон муҳлати муайяншудаи онҳо кам мекунанд. мебинем ки боз чӣ навистагӣ, боз чӣ саволҳо ҳаст. ба ҳаматон салому алайкум. ба Баҳром Насиров, ба Шогирд Тоха, ба Толибҷон Иброҳим, Аҳмад ва Замира. саволи Аҳмад ва Замира, Аҳмади Замира боз дар бораи моддаи 307 қисми 2 мебошад ки дар бораи ин ман ҷавоб додам. 1 сол кам карда мешавад ва ин дар моддаи 9 қонун дар бораи аф оварда шудааст. ман як бор дигар ман ҳаминро мехонам. моддаи 9 мегӯяд ки муҳлати адонагаридаи ҷазои маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо амали моддаи 6 татбиқ намегардад кам карда мешавад. ки нисбати онҳо амали моддаи 1, 2, бандҳои 3 ва 6 моддаи 3, моддаи 4 ва 5 салому алейкум. як бор дигар тамошобинони муҳтарам, мутаассифона аз сабабҳои техникӣ кам суръат будани интернети мо ба мо ҳам чиз аз ҳамон бексабур таъсир кардааст. чи дӯстони азиз, аз сабабе ки интернет бениҳоят суст аст, шумо дар ҳамин ҷо ё ин ки дар поёни ҳамин видео саволҳоятонро нависед. ҳатман ман ба саволҳои шумо шахсан ба ҳар яктаи шумо ҷавоб хоҳам дод.
ҳоло фикр мекунам ки давом додани ҳамин барномаи мо бинобар сабаби оне ки интернет сус аст ва аллакай 2 маротиба пахш қатъ мекардад, ягон фоида надорад. интернет гуфти Парвиз Исо соз нест ва ҳамин вобаста аз ҳамин подписчикои мо ҳаст, чунки подписчикои мо хеле гуфтам камтар ҳастанд нисбат аз тамошобинон. агар ақлан баробар бошад имконияти як интернети беҳтару созтарро гирифтан аст. ба ҳамаи шумо дӯстон ташаккури зиёд. фикр накунед ки ба касе ки ман ҷавоб додам боз хати ҷавоб намедиҳанд. он касоне ки дар ҳамин чат савол доданд, ҳатман ин чат дар ман пайдо мешавад ва метавонед боз ҳамин саволи худатонро дар зери комментариҳо нависед. чӣ хеле ки дар дигар барномаҳо ман ба ҳама ҷавоб медодам, ҳатто агар камтар дер ҳам бошад ҷавоб медодам. ба ҳамаи саволҳои шумо ман ҷавоб медиҳам. мушаххас бо саволу ҷавоб кардани шумо ин хеле саросима не, то ин ки тезтар ҷавоб диҳем нею. ба ҳар як ази шумо, мисол ба Парвиз Исо, Маъруф Саид Сабрина Муллабаева, Сумая Муҳиддинова ва шумое ки ман пурра ҷавоб надодам, хоҳиш мекунам саволотро дар комментария ҳамин видео нависед, ё ин ки метавонед дар дилхоҳ ҳамин расонаҳо имо, Вайбер, WhatsApp ё Telegram ба ҳамин рақам нависед. кӯшиш мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои иштирокатон, ташаккури зиёд барои саволҳои додаи шумо. ман хеле ҳам миннатдор ҳастам ва фаромӯш накунед ки як бори дигар лайкро зер кунед. фаромӯш накунед ки худатон обуна шавед, ёру рафиқону дӯстони худатонро хоҳиш кунед ки ба ҳамин канал обуна шаванд, барое ки фикр мекунам канали бениҳоят зарур аст барои ҷамъияти мо, чунки каналҳои рақсу бозиву дигару дигар ҳаст, вале канале ки ҳуқуқи инсонро мефаҳмонад, машварат медиҳад, як ёрдам мерасонад, бениҳоят чунин каналҳо кам ҳастанд ва фикр мекунам мо боиси дастгирӣ ҳастем. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ. то боздид ман саволҳои шуморо интизор ҳастам.